Splitsko stanje uma. Cvike su na... Mislim, zamisli da idem po Splitu bez cvika. Rekli bi mi sigurno, vidi ona je sigurno iz Zagreba. Tamo se ne nose cvike. Ali ja ih imam. Maskira sam je. Jebe mu miša maloga i svi me prepoznaju. Pogledaj, kapa, cvike, još jučer bilo ladno, stavlja jaketu, niko me ne vidi. Ne prepoznajem sam sebe, ljudi se zaustavljaju i pozdravljaju me. Jebem ti Split. No dobro. Razmišljao sam malo, evo, pred spavanjem. Kako ljudi imaju problema velikih sa spavanjem? Pa neki preporučuju slušati pozitivne afirmacije, što je sasvim u redu, jer praktički sa puno smeća u mislima idemo spavati. Kažu mnogi da se meditira pred spavanje, što je i sasvim u redu, jer meditacija po naučno dokazanoj metodama usporava rad mozga, a kad spavamo mozak je usporeni. Neki preporučuju čaj od kamilice kao ono uspavljuje, neki mlijeko toplo sa žlicom meda, što je meni jako fino, sve slatko dolazi, sve slatko, ja. Sve može, ja. I to i tako onda razmišljam kad je meni najbolje, kad se najbolje osjećam. I brate mili, ja se najbolje osjećam pred san kad idem na WC i iskenjam se onako pošteno. Ne da su mi misli livelu, ne da su mi crijeva sređena, nego sam toliko opušten da bez 5 kila idem spavat. Kud ćeš ljepše? A mislim, sad da ne pitaj, mislim. I vi biste isto se tako lijepo osjećali da recimo pred spavanje pojedete 2 kroasana sa čokoladom ili picu ili matine krafne, mate, sunce moje žarko, još te nisam posjetio, jel? I vi biste isto bili opterećeni, imali biste grižnju savjest, ne biste mogli spavat da kao i ja, znate, pred spavanje nešto požderat, progutat, smazat, uništit jedno 8 milijardi kalorija i naravno, što vam najljepše dolazi? Najljepše od svega vam je ići na WC i skenjat se do besvijesti. Brate, mili, spavam mirne duše jer računam oni 8.000 kalorija, miliona, milijarde što sam poja. To je sve izašlo više manje iz mene, isto otprilike, jel? I na nuli sam. Pa di ćeš bolje, ono, jel? Tako da, evo savjetujem, ako imate problema sa snovima, prvo se pokenjajte. A onda idite na sve ostale meditacije, pozitivne afirmacije, kamilice, zagrijano mlijeko i tako dalje, jer nema ljepšeg i većeg blagostanja nego kad, ja kažem, kad sam negdje na sajmu, kad me pitaju di ćeš, ja govorim idem po blagoslov. Kako se osjećate nakon kenjanja? Blagoslovljeno, mirno, osvježeno, lagano. Prema tome, kenjajte pred spavanje. Evo ga, i pogledajte još jednom. Lipo li je. O, gospe moja. Da mi se ne maknite, ali hoćete gledati sutra, snimam dan prije, jer sutra sam u Mercatora, tako da ću vam snimiti jedan popodne kratki video iz Mercatora za navečer da vidite šta sam pripremio i tako to. A lipo li je, gospe moja. Eto ga. Šta da vam kažem? Uživajte u temperaturama niskim. Pozdrav Zagrebčanima i vašem zubatom suncu i ono, opet, savjet dana, kenjajte pred spavanje. Bolje dole nego ovdje. Ćao.